Urhobo chonyeba ono mere expensive lock Okwe oye paro ma revoli studio amlevuge music matter sound studio evro kokoko ama ere de Urhobo ke die mu wani ene wuke oyi mi Urhobo koki ame ke mu nibiyo ugbe ya mero miramlai ugba ya mero ugba ya miramlai ugbe ya mero miramlai watu ugba ya mero miramlai ugba ya mero ugba ya miramlai watu ugba ya mero miramlai ujate wo mari mi bunu sugba ya nugba ya meyari ugba ya ruwo wori edo jaye wo fure ugba ya mero miramlai chonyeba ugba ya mero miramlai ugba ya mero miramlai watu ugba ya mero miramlai ugba ya mero ugba ya miramlai watu ugba ya mero miramlai ujate wo mari mi bunu sugba ya nugba ya meyari ugba ya ruwo wori edo jaye wo fure ugba ya mero chonyeba me working na won me egwa amlevuge Honorable William Makinde National PDP Treasurer Abuja ani me egwa amlevuge Chief James Onanefe Ibori the ex-governor of Delta State for kilewo mlevuge na mameru vi okwole siri oso won bowe ope mama le dianana oso chonye ba won ni o jaro dogara sokinaba na madoko dogbo gari kirorunwe wonu rena won ye ne ublota ata ko muvie ko ri oyo soso ona obo etinye ba meke mu nibi ugbe ya ri lo kwe do ya won ye Urhobo ugbe ya ri lo kwe do ya won ye wakpona o jada we mi sugba ya no bluwere mi no buko mi no balo gba ya fari ori mi lolo na yo rege mejo e kan ye jere die mu ye bia na ne mi voyin etine me wani ene fulo ko aberie e wani mi so rege oni ovo siwe no ja ugbe ya le ri lo kwe do ya won ye Urhobo na ugba ya ri lo kwe do ya won ye Urhobo ugba ya ri lo kwe do ya won ye wa chonyeba onye yo o jada we mi sugba ya no bluere eri atawe mi no buko mi no balo gba ya fari ori mi lolo na ya rege mejo ikan ye keri te mu ye bia na ne mi voyin tina me wa dani ene fun ko openie ori mi sorry ge oni obo si we no ja ugba ya ri lo kwe do ya won ye mi ugba ya ri lo kwe do ya won ye akona ugba ya ri lo kwe do ya won ye mi o ja da we mi sugba ya no bluere mi no bugo mi no balo gba ya fari expensive ori mi olo na ya re mejo Godwin Ajayi ikan ye kere die mu ibi ana ne mi boy awe na me wa na ni ene fun go one of ogara kido yin ko won ori mi sorry girl oni abo si we no ja ugba ya ri lo gbe do ya won ye mi ugba ya ri lo gbe do ya won ye mi olórí gbe ya ri lo gbe do ya won ye mi expensive John Bola Bika mi sugba ya no bluere senator ino bugo mi no balo gba ya wenyeru won ni ovo ori mi olo na ya re mejo expensive versus Eyeyomi oni ovo yin okowe ina me wa dani eni fun ko openie ori mi sorry girl oni abo si re no ja ugba ya ri lo gbe do ya won ye bi ugbe ya ri lo kwe do ya won ni wakpona ugbe ya ri lo kwe do ya won ni nwaro mi no ugba ya ri lo gbe do ya won ye bi o ja te wo ma mi sugba ya no bluwere ugba ya ri lo gbe do ya won ye wa mi no buko mi no balo gba ya fale wado ugba ya ri lo gbe do ya won ye bi weluge wo kere ni ugbe ya ri wen ugba ya ri lo gbe do ya won ye wa emu dawi akowe wo kere ni ugbe ya ri wen ugba ya ri lo gbe do ya won ye bi iri to
Governor Isoma Ugbeyana o. When you go, you go work on your regret. When you go, like it be I told you. Ariada, take on your rebel. When you go, one black on our arena. Oko, what are you buying? Woki research yolo, mama yolo kodoli. Woko wa meri evulonyi, woki asal wada Uko kovo aye dari odovavo. Ayo davana, ano bolite woma o. Ano bolite woma, ekonjite woma. Ikwitwabo, aye fotana derrière. Aye fotana derrière, no bon afawa o. Ano bode te woma, no kese te woma. Go mero kwe make a foot on Kumawa. Equal Kokona, Emudavia Kaye. Emudavia Kaye, I be a Kuko. I will go marry, I Jimmy Corel. I want you to Vanna. Urhobo me wa kero me o. Ola ki kwe gbavo ikwe gbelu pe yan irabo. Pe yan irana ovurun oke ko we. Oke ko kera oneki. Akwibe na akwira na si awonu mi ya woliyo. When you get a careful, I sign a cocotina or kidde bonu. If very keko, I will rise you. Eighteen a coin may want and look behind Quera. Quera or Wally. I had a voluntary of where conferre. Anu Bayana or the Kinakpeki Equaju. Opo why does you Imotona Gary? Imotona Gary, I wish the woo. I you of where that very. Oh, commission when I measure coffee. I am of Yana, of your when I call Maga. I need him, Urhobo, shine a record, and come no cool case. Oh, well, I could say, oh, kid, you record, where you sell a
Ano bo ne ki re kan yin wo kesiru kan yin. Adorun gba ya meri lo pe do ya ya wa ni. Ani gbe lo bo re ko we na ki ru ko we pa lo vle ki ru ko we. Gba ya meri lo pe do ya ya wa ni. Ano yo ma e ka pa lo vle won ni enu wo se lo kan yen kan yen o ba lo. Gba ya meri lo pe do ya ya wa ni. Wenu ge aso e de vori wote. Gba ya meri lo pe do ya ya wa ni. O mo te to fa e se ju we jo o mo te te na ka e ple o yan la. Ayi wo to boyin ka su pe yan la fu e. Ale oni obo me. O e ke ti be fi aso na e ke vo fe o mo ko se ju we na vo e kan yan la. Ani o kire me vo wo vo eni ene. Me vo mo na pe wa. Wenu ge okay ayi wo to be wa na o. Osha ina ko poru ere si kola sesi egwa shibloto. O sesi egwa na shibloto no. Kori oba awon ikowo gboro ma. Porto godoru shi ko place egwa na evun yin. O so mo na legbe. Owo tun e ko ta no mo na esi o ma no evun we o ene ka down. Koko do gbe ya na ko se gba ya me. Obo toyan omo ve bi pe wa nana na e ja si amejowo. E ra ni no mo na lo ba ti e ke ro ni ke ami o ke so mo na po. E ke vo vo won ni ene orode nyona. Orode nyona yorogwa te yan ikwe. Ko itu shike blomo na yuto gbe ya me biko me fo wo fo beri o gbe ya me biko o mu no ko me yuto le biko ruru o gbe ya me gbe ya na no yuma ani gbe jasa na wo show wi ona wo kon yin le de to boyen da mle ke gene yenu yuta yi water Wenu ge okay ayi wo to boye Kona ba jasa na ke kan ri mi kan gbori Okeri wori ogbe ya ni kona no ba elu esi ene raba yin na Ana ka safo ko we duroro place yuturoro Ano ruete yo moko egwa orokori blugba oni ovo epo no were Epo no were orwe kon ekwe Ani pe de boy ta sale shomo na bio eto boka agi na amchi Arewo tushina karemle si egwa evolushina Iko keta no mo na le no were kiresi Totally na de tion yin. Ani pola po anu we biko, ani mu tion yin biale. Ano keri devon gbe awo we wo fie kai kane. No bulu gbe ya na le kon yin wo ko keselu kon yin gbe ya na ko tale. Ano bu gbe ya na le kon yin esiru, kai tane ka down gbe ya na ni. Another de fi ane ekpo no mo na ata no mo na bunwe yan yo boyin Wenu ge oda oroko refu e Ko so shine na vwe oye wetin neri e wetin neri e we dugbe yan le ri yan yin Keto bo fu e we bolugbe ya na le ko ejo mai we gugu no ho yin ya Wenu ge me to bo gbo no ton yin Kite ogbe ya la to bo ble wo ke na kemere mle fu ge ni mako shoro shai na ra Koko bole furi gboda le ya re Urhobo wani yin o Iporigbo aiwe gale Ano shai na gbe ni la yo na shire Ano
ne kinani na yo na shere ko ene ne shere ka wi omo na woke mo ene ji na one kina ka wi omo na ifula ye na woke tile me wani ene vunloko obere abe devo gbe ko apo e Okwe ado gba ya eri lo pe to ya woni ojo ye ba oye mi ko mi egba ani abuge shi ejinajo orode omene ni ori of ablaka baba you too much I hate oye mi ko ni obun yen ani abuge chief doctor Wilson Odafe Omene the executive chairman Ethiope West Local Government Council isio stainless chief baba oye mi ko wo epo ma ososun we na karim na fugi ni maki igo evure I council na worwe Urhobo worwe Ethiope West ogara ke wana imoso ga ke wana I'm not police man we oyin wo ke Honorable Vincent Atuma Vice Chairman Ethiope West Local Government Council ori Thanksgiving oyin na botule rere anawuye re ranyeche bebe ko yin wa e bo were emle muri a ame Carol Olive if it not be God when stand by my side situation I find myself if it not be God oh dear bemere oh ki ma vo mi ru brother audio ganere oh dear bemere oh ki ma vo mi ru brother one day I sit down for my house now he devil come he say he come for my life he come for my soul now I shout to God God will come and rescue me from this situation I find myself now Jesus come Jesus point his hand upon the devil now he devil follow Jabakata and he shit for body but if it not be God who ain't stand by my side you he not for do my bomb you brother sister ki my bomb you brother my bomb you oniovo esu megbe lo gbo ki kola po jo ogene ko yin mudi akitipa ane su wo kese ronana idebo no wo kese ronana ojo genere brother ojo genere ma vo mi rujo oni ovo meri ere ki ma vo mi ru brother asini ro mi me ya tanao hey yes sir if it not be God when stand by my side you for this situation I find myself audio ganere oh dear bemere oh ki ma vo mi ru brother one day I sit down for my house and the devil come he say he come for my life he come for my soul I shout to God God will come and rescue me from this situation I find myself now Jesus come Jesus point his hand upon the devil now he devil follow Jabakata and he shit for body but if it not be God when stand by my side you he not for do audio ganere oh dear bemere oh ki ma vo mi ru brother ki ma vo mi ru sister ki ma vo mi ru brother victory go ki ma vo mi ru oh well oh ni ogo ki ma vo mi ru brother ma vo mi ru ni ogo pastor try your funny e mo gene ojo gene oh sister ki ma vo mi ru brother ki ma vo mi ru ni ogo sister ki ma vo mi ru Friday oh no fuga pa
siwa me okunye nuwo ya ta now save agoda oguna elenu wala onyobo. If you not be God, when stand by my side, you for this situation, no. I find myself, oh dear Canara, oh dear Beme, oh, keep my form, you brother. A devil tell me, fool me, he should array, no ye really are me, no really ye mome, keep me so Ogene yare mori muwe no janana eti Jesu dare Jesu yo boy yeshu eshu shape roto jabakata e shit for body. If you not be God, when stand by my side you tina for two. Odio ogene o odie beme o ki ma for me o brother. Ma for me o sister. Ma for me o nyobo. Ogene mudi akitikpa emo mewe bludu eyo emo mewe bludu odi ogene le broda aswini no mirime edo ke koko polo kwaya